سلاف ریز بینرین هیجا دوی برنامه نوده جو کرد ویزیونی جستودین دنگ امریکا لواشنطنی. بینرین هیجا دم باش و می افرو جه ترکیه دست پی بکن. سروک امریکا دونالد ترامپ و وزیر درو مایک پامپیو دبیجن ریبرن عربستان سعودی بتندی توانباریا دست وردانوان دوندابون روزنامه‌وان سعودی جمال خاشقجی رد کن. پامپیو و هفته سردانا ترکیه کر او دگل کار به دستان کمبو. زانیارین زیادتر دوی راپورتی دا. د سردانکا دم کردا وزیر دربه امریکا مایک پامپیو دگل سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوغان لسرپرسا هندابونا روزنامه‌وان سعودی جمال خاشقجی کمبو و پیدچد پامپیو بتن زانیاری لسر کمبو ناوی دگل شاه عربستان سعودی دگل کار به دست ترک هفبار کربن. سعودیه سوزدان کو او د بوجهان راستی هندابونا خاشقجی دیار بکن. وزیر دربه امریکا مایک پامپیو دبیجتن عربستان سعودی ویل کونین لسروی پرسه بکد و هر کسک بیتا گنه بار کرن و بیتا اجزا کرن. من در فتح بو هجمارکا کمبونان دیگل شاه سعودی و کار بدستن بلند پیک بینم. و ده هر کمبونه که دام من رجدیل لکولینه که درست کرد لسر هندابونا جمال خاشقجی او راضی بون لسر لکولینه و سوزدان انجام آشکرا بکن. دبر سوا بسیارا روزنامه وانه که دا آیا خاشقجی مریه یان مایا مایک پامپیو گوت از نخوازم بحث وی که بکم اوان جی بحث نکر اوان داخواز در فتا لکولینه کر و اوان مافی وایا. سروک امریکا دونالد ترامپ ده هف پیوینه که دا گوت دوی عمل پیشی بویه را نکبین و ریبرین عربستان سعودی گنه باردنکین جبری انجام لکولینه و دوی انبزانین چه بو. لسر هند دمینه آیا شاه و شاهزاده عربستان سعودی هایدارن آنا به بوچونا من دوی انبزانن چه بو. اگر او هایدارن ده افزور خراب بید و حتی نزانن ده هر هندک تشتین خراب لدوف خوابینه. جمال خاشقجی لدوی وی مه درباسی قنصلخانه عربستان سعودی لانقره بو در نکب. هندابو ناوی بو پرسکا سیاسی و آبوری و مافن مرووان و زیدگاوی بسر قانون نفنتوی. هر واسا کارودان جهانی بخوه گرد. عربستان سعودی حوالبندکا سرکه یا امریکا لپرسا خاشقجی ناراضی بونا چندین اندام کنگرسی بخوه گرد. سیناتور لینزی گرام ده هف پیوینه که دا دگل کانال تلویزیون فاکس نیوز دبیجتن من هرتن برابانیج عربستان سعودی دکر لی دگل وی بویره از دیوان جزا بکم. یا از بکم از دزانم چه بکم. از ده جزاین تون لسر عربستان سعودی دانم. سیناتور دموکرات کریس مورفی دبیجتن اگر خاشقجی هاد بتا کشتن دوی امریکا پیدا چونه لسر پیوندیا خود گل عربستان سعودی بکد. اگر عربستان سعودی کسی گرین کارت امریکی هبه و دناف قلسن خلا خدا کشته به نهادم امریکا پیدا چونه لسر تکلین خوین لشکری و سیاسی و آبوری لگل سعودی بکه. روزنامه واشنطن پست کپیم پاسپورتان جی کار بدستن ترک بدست خستن. او روزنامه نیویورک تایمز دبیجتن بکمی و سه کس جوانا کار نوبداری محمد بن سلمان دکن و یک جوانا دوینه که دا دگل میر محمد در دکبت. لگو روزنامه واشنطن پست کو خاشقجی یک جنویسکار نوی بود دبیجتن ترکیه تومارین دنگی و رنگی هنه کو خاشقجی دناف قنصلخانه دا هاتیا کشتن. چالکوان ماف مروان را پرشنسکی باور دکت عربستان سعودی لسر دم محمد بن سلمان کردار شاش و نهجی دکت. هر تشتکریه جی گرتنا سرک وزیرین لبنانی بو گرتنا چالکوان مافین جنان و حتی گرتنا اندام مالبات دسالداریا سعودی. برشنسکی گوتا دنگ امریکا سروک و ریبرین جهانی چاوه اون لامریکا کاری که دوی پرسه دا بکن به تایبت خاشقجی گرین کارت امریکی هبو و لولایت ورجینیا دجیا. خالد فتاح دنگ امریکا. ده ببینه که تایبت ده لگل هفسروکی هدپی سزای تملی لسر روشا ترکیه آخوی اورونی دا سر پیوندین دناوه برا امریکا و ترکیه ده درباری کشه امریکی برانسون و گرتنا وی لی Türkiye. Söylediklerini çok ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü اگر ام جه اردوغان دست پی بکن دوی ام جه سری دا گوتنه نوی او قاس جدی نگیرین. بساده ماوی جی نافبرا گوتنه نوی ین ایرو صبح دا صدی هشته جداهی هیا. سرو کمارک او قاس شوازک هفگرتی ترکیه بی قیمت دکه. دی پیواجوه گرتنا قشه برانسن دا جی دارزاندنک راستی تنه. دوهوله دا سوچک هیا آنجی تنه ام نزانن. بگشتی لسر چاپمنیا نزیکی حکومت لسر برانسن چی روکن سیخوری سر نوچه خدا رادگهاندن. هم ولات ما به قیمت کرن
و هم جی حنکان با عقلی مدکن. لیوانه و باتمان و آمده اپراسیون بنچافکرن و گرتن دجی هدف پیک هاتنه. آرمانجا اپراسیونان چیه؟ ام جوان بویران را دبیجن بنچاف کرن. صدماوی جی حوالین ما راستی تندو تیجی هاتنا و بریندار بونه. بخابن 26 حوالین ما هاتنا گرتن. ام نها پرسیار دکن. گلو چما حوالین ما هاتینا گرتن؟ لیج دوزگر جاب تونه جخوا دهوله دا سوچک د ناوا دوسیاوان دا جی تونه نه دوزگر نه جی دادگر نزانن چما اف کس مروف هاتنا گرتن. صدموی جی به تعلیمات انقصر سرکوماری تفدگره. اونج دزانن حوالا ما لیلا گوون پارلمانترا جولمرگی هند گرتی گه هدایه. بردوامی گرتن آوی بن پیکرن آما کزاگونه لپیشوا بربجاری شارداریان هیا. اردوغان جی دویجه اوی جاره کدن لجه شاردارین و قیومان دینه. Buna haftanın wî çawa dinirxînin. Yani düşkünlüğün boyutu herhalde budur. Şermezariye bu desaladariya AKP ku ditirse. Jiber ku ji ucelan ditirsin wî tecrid dikin. Jiber ku ji me ditirsin bi hezaran hevalên me girtine. Jiber ku ji HDP ditirsin bê navber êrişî HDP dikin. Tiştê ku jê ditirsin aştî demokrasî û jiyana azadî û mirovaniyê ye. Xebatên hilbijartinên xwecihî jî servê tund û tîjiyê hatine ava kirin. Bi destê dewletê tundî tê ava kirin. Ya rastî civakê terorîze dike. Ew qas ditirsin ku ji bo projeya wan ya herî mezin qayûm teyîn kirine. An ku dibêje ji bo wanê Şirnexê, Mêrdînê, Sêrtê, Bêngûlê tişta ji we ra bidin tune ye tenê qayûm e. Dibêje îradeya xwe tercîha xwe hûn teslîmî me nekin em ê dîsa qayûm tayîn bikin. Aha desilatdariya otorîte û neteweperistî ev ye. Ji ber vê yekê sekna îradeya gel xurtew û çi dema gel qayûm qebûl nekir. قەشە ئەمریکی ئەندرو برانسن و ئەف 2 ساڵ بوو di زیندانên Tirkiyeyê bû bi tawanên terorê hat azadkirin. Kamerayên dengê Amerîka berê xwe dan malbata Qeşe Branson li wilayeta North Carolina û digel malbata wî axivî. Çavarêkirin ji bo dayk û babin Andrew Branson vê hefteyê bi dawî hat. ام گشبین بوین گلک جاران مهزر دکر اوی در که ولی در ندکر نها ام گلک کیف خوشین جبر که خودی برسوان ویژین مدا. دمشمیر دهیس پیده بو دم یک تلفون کرو گوت اندرو آزاد بو لیمه چه زانیاری ام فرمی نبون درباره وی یکی ام دل خوش بون که تشتی او 2 ساله مچاوره دکر بجه بو. قەشە برانسن 2 ساڵان di zindana Tirkiyeyê bû di demekî da ku 3 sal û mehek ceza lê hate birîn. از یکسر چومویره او دمی من اودید من گوته اندرو دخمیدانه بد دو ناچیا زندانه تا تشتک نکریه اوی گوت تو پش راسته من گوته بله جبرکو او کسین بگو نه ناچنه زندانه. دهاتا گوتن او سیخوره سیای ای بو او اوی دست دکوت دالشکری هبو من گوت اول نکره منه او تشتی وها ناکد و تشتی در روزنامین ترکی دهاتی نویسین نراز بون. هفته بون مه و مه بون سال لی مالباتا قەشە برانسن و هەواڵن وی هێڤیەکە خورد هەبوون نوێژن وان هاتن قبول کرن. ام جمێژ ڤە li benda vê rojê bûn em pir kêfxweşin got ew ê nêzik vegerin nav kes û karên xwe de. دایک و بابت قەشە برانسن کەیف خۆشن ku ew niha azade û bawer dikin serbora wî wê wî bihêztir bike. از نغمگینم کو او یک بسری وی هات جبر کو نها او شیر خوده او آماده بو هر تشتکی که خوده دین رگاوی. سروک امریکا دونالد ترامپ آلیکاریا خواه پیشکشی خلکی امریکین کر ین گو کتبون بن باندورا باهوزا مایکل گو زیانک مزن گیهان دبو چند ایالتین امریکی. ترامپ و هفجینا خواه ملانیا سردانا خلکین ایالتا فلوریدا کرن لنا وندا فدرال امرجنسی منیجمنت اجنسی للین هیون باکوری پاناما سیتی پشتی باهوزا مایکل گو زیانک مزن لوی دوری کر. اف دارین مزن جعردی هاتی نهلاندن آف لهر جهکیه آف دبه زور ویران کر وکو هندزانن لدما 5 تا 6 متران بلند بد اف تشتکه نایتا باور کرن. ترامپ آلیکاریا خو پیشکش کر بو پاراستنا جیانا خلکی و پاراستنا جواتی. این کار وان انجام دای دبینن
فیما برسبدانا لزگین و پولیسی کارکتکرین نایتا باور کرن دگل هزا و باهوزه هندکا دگود جباهوزه خورتر بو زور برفرهتر بو وکا و نهات یدیتن. ترامپ سوزدا گوی الیکاریا حکومتی بکه بو نو آواکرنا دوری. باهوزا مایکل یک جسه باهوزین هری بهیز بون گو زیانک مزن گیهاندیه امریکا بده هزاران جخلکی جمالی خواه رویان و جه الیکاری ده بجیبون. 10,000 کس لوی دره ماند شواچویی دا هر وها جمع 1300 خو بخشان هیجا هنه که آلیکاری دکن با باهوزا مایکل. سروکاری خسنی گالمک گوورن دبیجه برهنگاری آمازن دشاندنا آلیکاری دیه دزوتورین دم بو جهن ویرانبوی و پیوستیاوان با آلیکاری هیه. خوزی کو داره که سهره ده دسته من دا هبا که من یکسر آلیکاری خلکی بکرا وک ویتیلیه ده دما پیوستیه دا لیبله دایی که خورستی پر دجواره و ده دما که ویرانی ببه زوره که تو بزانی بی چاوا آلیکاری خلکی بکی اف هنک دم دستینه. ریخستنا خاچا سودیا امریکی تو آلیکاری جی حکومتی ورناگره اول سردانا خوبخشی کاری خواه بری ودبه ما گوورن دبیجه گوگل امریکی بدلکی گرم آلیکاری دده بو روشن آورته وکیا باهوزا مایکل. 3 هفته مانه جبو هلبجارتن نیودم ین امریکا دیموکرات و کوماری لسرگلک بابتان نریرن جیاواز هنه لی هر دو آلی دزانن کو سروک امریکا دانالد ترامپ و پرزگریکا سرکی به دوان هلبجارتنان ده. جبو سروک ترامپ هلبجارتن نیودمیین امریکای این ای سال بویه تشتکی شخصی. تواهی اف پیشوچونا به همپا خطر دیا شخص من بخوا ند دنگدان دیا لی دی آلی دین دا بگومان از دنگدان دما جبر ویه که جکارما خورا در کوین و دنگ خو بدن. لی بلی هر چی خواست ترامپ آلیگرین خونه سرکی رادکه سرپیا برخودانک خورد دیجیوی سروکی هیا یک وها کار که هر وقت خول سر قانون دبینه. پسپور زانینگه ها امریکی دیوید برکر دبیجه که ترامپ ده ویهل بجارتنه دا اکتورک ناوندیه. بله دموکرات پشت روژه هلبجارتن 2016 ورده بنداوه روژه نه او همو ده درباره ترامپ داره. ترامپ به تمامی جویا های داره او دخوازه هلبجارتن ده درباره وی دابه. لارا براون دبیجه که ترامپ لزاندیه که جبو هلبجارتنین انجمن نونرا بکه مجارک نتوهی. براستین ها هلبجاردن بویا رگ نتوی و همو کس هلبجاردن آمینا رفراندوم اگلدجی آنجی بو سروک ترامپ و پارتیاوی دبینه. استراتژیزان برای ترامپ ستیو بانن دبیجه که او یک جبو ترامپ و آلیگرینوی واته داره. اگر هون وی یکی مینا رفراندومک نتوایی ببینن و هلبجاتنا لسر سرکتنا برنامه سروک ترامپ بکن مجارک نتوایی دموکرات تکچونک مزن ببینن. لیهنک کسندن و یک سروک برای کمیته نتویا کوماری مایکل ستیلجی بگمانن. باشه تخواست هلبجارتن درباره تبه بله آنها بربجار جبو رفتار و تویتن تا حساب دبه. کنگرسمن دموکرات این مریلنده داچ روپرسبرگر دبیجه که دبه که ترامپ بویه سدم که دموکرات زیده تر بشتاره هلبجارتنا ببن. دما کوهن هر تشتی جبو خواب بکن و جبو گلو پیوستیا گل تشتکی نکن وکی میناک مروفین کالو پیرو هوجی دکتورانه لی تو تن دخوازی باش خویا بکی و هم بریا سیاست هلوشینی. We are going to fight and we are going to win. لیکولینر کمپانیا گالوپ فرانک نیوپورت بیجه که سرو خمبار خویانا که شوناویدا به آلیگرین خورا جیوینان پیکتینه. ورخویا دکه که ترامپ نما ولدده دلی هر کسی خوش بکه او پرتر گورا ترزاویه وکی ام همو زانن ترامپ خودی تارزک شروده او دخوازت دجمنن وی هبن داوی درفت هبه دجی هنکان شربکه. اوی ناوی دانالد ترامپ ده لیسته هلبجارتنین شش مجداره دا خویان نکه. لی انجام دکاره سبه روژا سروکاتی آوی دیار بکه. 4 ترمین کردین پنابر لهریما کردستانی هاتن بن آخرین پشتی گو ترمی وان جه دریایا ای جای هاتبون درخستن ده هفتهیا چویده.
لاشه 4 قربانیان دریایی جا گهشت هرما کردستانه جه 35 کسین ده دریایی جا دا خندقین 15 که جوان خلک زاخو دهوکنه جنکتنه بناوی مهابات اسماعیل رزگار بویا و اویندی خندقینه ایرو درێکا خاڵا سنووریا ئیبراهیم خەلیڕا لاشه 4 قوربانیان گەهشتن 3 خەلکێ زەخونە و 1 خەلکێ دهوکەیە هەفژینێ مەهاباتێ عیسا و کوڕێوێ عەبدوڵا لە گوندێ دەشمڕێ بخاک هاتن سپاردن و شۆڕەش عەبدولوەهاب لە دهوکێ و دیسانجی محەممەد حەسەن لە زەخۆ هەواڵێن عەبدوڵایê زارۆ yên xandingehê bi girî û zêmar qesta goristanê kirin da dawî xatir xwastin ji hevalê xwe yê qurbanî bixwazin أبا حفتك من الأزميرة وهم شمينا سروي درياجيك باسبورتاي لمركز الشرطة بما باسبورتاي ناو أو إيك خلق روان دستور بو ناوي كردية شار بو أوي تقصيرين 11 نفر اتمانيات بنابه و 10 بچيكن و جنكاكا يعني تني يروكا 4 مينانه و 11 اتمانيات آبدا چت بيجن ليدگران چت بيجن ليدگران يدبيجن دي پاره لیگرانی اوجه حکم دید باشه من ندید چنه حتی حکمت هری منه در سر خطی چه علاج لنابن هم دخوازش سروک حکمت کن بیاد سر خطی و بچیک همین 3 سال و 4 سال و 5 سال نه هیوی دارن اوجه هاری کاریا مبکن اول مقدر خودی نه دست کش مایا خود تعالی جهان خوش کتن خود تعالی عافیت کتن چند مانه کو حتانی که 4 نویسی و ندیار 4 ماین بله خورزاد من ينزخو چندن اوجه قال امزانن هشتن جهوی دارن جهه بریوندی دار هاری ما بکن ما جمع جبه ده سالاتن ایروکه لاشه 4 قربانیان دریایی جا گشنه هرما کردستان تریا ابراهیم خلیرا لی تاکونو که 4 نویس 10 کساشوان ده دریایی جدا ندیاره سلام بالای دنگ امریکا گنده دشمره قزا زاخو کۆمەکە هونەرمەندن کورد لە کۆبانێ لەسەر دەڤەرن وێرانبووی پێشانگە هەکچێکردنە ئەو درەیە هونەرە خۆدا ئێشا گەلێ کۆبانە نیشان دەدن دەدەما شەڕێ لە دژی داعشێ پەیامنێرێ دەنگی ئەمریکا مەحموود بالی ئەڤ راپۆرت ئامادەکردە li dirêjahîya di rojan 12 şagirdên şêwekarî pêşengeheke tabloyan di nava mewzexaneya Kobanê da li dar xistin. Şagirdên gûnû perwerdeya xwe li ser destê mamosteya şêwekarî Muhammed Şehîn piştî 7 mehan bi dawî kirin, sûd di tablo amade kirin û di nava kolanên wêrangirî da pêşan dan. Li gorî şêwekaran gopiraniya tabloyên wan weteyên êşa Kurdan û taybet bûyerên şer yên li Kobanê qewmîn nîşan didin. تی سر کشبریه سر ایشک ما کردانه و ما حرتش و امزان کرده چه ایشک دی و یعنی حتی کال ما پیره ما زاروک ما برچی ما قلت امرابنا خلقه کن انه حال شر دا و خرابه دا و زحمتی و زوری کمدی ما الویر که معرض شکن ما قام لوحات خطبات دیواری شعات دا کن امرابنا خلقه کن انه حالی تعب و ایمک دا ما ولا حانات شکرن هەلبەتە li darxistina pêşengehê di nava mewzexaneyê da weteyeke xwe ya taybet heye. Ew jî li gorî şêwekaran got ne tenê tabloyên xwe nîşan bidin. Lê dibe got şer û talaniya li vir çêbûyî ji bala dunyayê neçe. û ev Kabul û wêranî gelek berdêl ji ber ve hatin dayîn ta got em niha karibin di nav da vê pêşengehê li darxin. û ji dunyayê ra bidin xuyakirin got jiyan li vir her berdewam e. ما خواست انه او کشبری کوبانی و شر کوبانی ام وگرنه این دا احیاء بکن انه و داره اوک چه بود شرک چه بود خون ها در جاندن هیرو کال ویران بون زاری سیویمان لوما ما و داره و هیرو و تاریخه دا گوتن انه که کوبانی بکوه یا هره یا نره بیر نبه او شر کوبانی او تشت کوبانی که تالان بوی مال ویران بوی ملت که کشبر بوی پنابر بون وانا اوانا گیش خواب بیر نکن لوما ما و داره چکر Têzanîn got di salên borî da gelek pêşengeh li Kobanê hatin li darxistin. Lê tiştê balkêş vê carê got ev yekemîn pêşengehe di nava bermahiyên şer û kavilan da tê li darxistin. Armanca vê pêşengehê got êş û şerê li vir qewmî bi bîr bixin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê.
هەروەها ژی لە ئیستانبولê pêşengeha şêwekara îranî Periya Gadirî vebû bi navê rûyê hûnandinê. Bê berhem û çîrokê vê hunermendê peyamnêrê me Mem Botanî ev rapor ji me re amade kiriye. Pêşangeha fotokeş û hunermenda nîgar ya jina Îranî Periya Gaderî sêyê cotmehê bi navê rûyê hûnandinê li bajarê Stenbolê girêdayê Tirkiyeyê hat vekirin. Li Îranê bi salan e bêçarek wênekêşiya rûyên jinan qedexe ye. Gaderî li hember vê qedexeyê jî li Îranê rûyên jinên bêçarek kêşand. Piştî kêşandina van wêneyan, wê paşê ev rûyên jinan bi hunera destê xwe li ser tuwalan reqişand û ev wêne derketin holê. Pêşangeh ji bo hezkiriyên hunerê li Stenbolê hat vekirin û di vê pêşangehê de hevde berhem cih digirin. Hunermend Periya Gaderî dibêje ku wê rola jin û mêran li ser van nîgaran daye nîşandan. Fotoğraf sadece görüntü. Min pêşî veneyên jinan kişand lê paşê min dît ku hestên li ser van rûyan kêm bû. Ji ber vê yekê min xwest ez van veneyan xîz bikim û ji ber vê yekê jî navê pêşengeha min bû rûyê honandî. Her wiha ji ber zextên li Îranê Gaderî pêşengeha xwe li Tirkiye vekiriye. Gaderî wêneyên kişandiyên rûyên jinan bi hestên xwe jî dike nav de û nîgar dike. Kaç tane sergi yaptın? Li Îranê hin jî weneyê min di destûr nehat dayîn ku were nîşandan. Wene wekirî hatin dîtin. Min çend pêşengeh çêkirin. Lê nîgarên min dixwestin min nikarîbû bidim nîşandan. Ji ber ku qedexe bû. Gaderî li Tirkiyeyê dijî. Lê di heman demê de jî xeyala wê a rojekê nîgarên xwe bi pêşengehekê li Îranê bide nîşandan heye. Hunermenda Îranî Periya Gaderî ji bo pêşengeha xwe dibêje her jina li vê pêşengehê digere tiştekê ji xwe dibîne. Pêşangeha bi navê rûyê hûnandinê de heta bîstê cotmehê li pasaja Galeriya Moda ya li navçeya Kadıköyê ji bo hezkiriyên hunerê re vekirîbe. Mem Botanî, Deng Amerika, Stenbol. Li Mosulê kiçeka kûre dibe bêjera radyoyekê. Kawa Umer peyamnêrê Dengê Amerîka li Mosulê zêdetir zanyarî hene. Nur Hemmadî keçeka nabînan e temenê wê 18 salin li pola pêncê amadeyî ye. Arezoya evê keçê karê rojnamegerî ye. Her ji zarokîniya xwe heza wê çendê hebûye ku bibîte bêjerek li radyoyekê. Ji ber ku gelek caran guhdariya radyoyê dikir, lewma niha bûye pêşkêşkara bernamekî li radyoyekê di nava bajarê Mosulê da. وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج نور وياي أني نور الطائي. Armanca wê ji evî karî ew e ku bigehîte karên baştir û bo xelkî diyarket jinê çend şiyanên bihês hene. Her wesa bi rêka evî karî peyamekê bo gişt xudan pêdawîstiyên taybet binêrît û bêştê hîn jî xudan hêz û şiyanin. حتى لما أكون مثلا داخل على الإذاعة وأنا حالتي النفسية جدا يعني تعبانة. هر دمekê ez di nav stüdyoyê de bim û derûnê min gelek têkçoyî bit, bi tinê demê ez zîndî bername pêşkêş dikim, li pişt maykê ez gelek aram dibûm û hemî xema ji bîr dikim. Ez wesa hizir dikim ku stüdyo û mayk memleketê min e. û ez hez kim bêjme xelkê eger keçên wan daxwazek hebin bilav rêkin û harîkar bin. Bi eşaîrî wê bê beher nekin. Wekî min eger xêzana min harîkar neba ez li vî cihî nedibûm. Babê Nûrê wesa bo dengê Amerîka diyar ket ku ewî takerêkek helbijartiye bo keça xwe ew jî karê rojnamegerî ye da ku radestî nexweşiya xwe nebîtin û bibîte keçeka çalak. والله نور يوم اللي صار بخودê demê ev nexweşiya li Nûrê peyda bûî min dorek hebûn. Yan xwe radestî nexweşiya xwe bike û li mar rûn te xarê yan ez harîkariya wê bikim û palpiştiya wê bikim bigehîte arozû û xewna xwe. Ew jî karê rojnamavaniyê ye. Ji ber vê çendê min harîkariya wê kir. Hête zanîn ku pêşiya sala 2015 da Nûrê ronahiyeka gelek kêm di çavên xwe da dît. Belê niha bi temamî bînahiya çavên xwe ji dest daye. Ji ber ku taxê wan hate burdumankirin û tirsa Daeş di dilê wê da bû, lewma fişara çavên wê berz dibîtin û bi êkcarî ronahiya çavên xwe
جدست داتن. كاو عمر دنگي أمريكا موصل. عزیز اورمانجی یانجی سلیوانو تایلار ترزیوانکی کرد گو پر سرکفتیه دکاری خوده لنیویورکی و پر کسی ناسکری لوی دوری جلیوان دروتیه که ام بهوره لچیروکا وی کسی تماشا بکن. چون مالا کریستراک اویجی یکی پر هنکچیه ده نابرا امریکا دا پر بناودنگه اوجی همچون مالا ویجی بو ترزیتیه وکی دنیا پشتی یا بری وانجی از من تام کروز ناسکر چون موتلاوی کنو ریوز چون مالاوی اورمانجی دبیجه کو فرقین یک جی ناوندین ترزیتیه وی کاری لورهیم بویه ود 7 سالیه خدا دست به وی کاری کریه گوا از زاروک مو از پر نرحت بوم ور حاصل مالباتا من گو دانکی هری دبستانه دانکیش گهت هری کارکی بکنیم میبرم با ترزیا پیشتی 10 ساله جی از 23 سال 24 سال جی از هاتم امریکا نوتو هفته و پیدا جی از آنال امریکا دجیم او الوه داری تردیتیت کم او دارید کانا خو مشخلات کان بکریه از جلاد دروم جلی تنگ دکم فرد دکم دروتن هیه وانتشتات کم لی از دخوازم پر جلا بدروم اورمانجی وهاد دومینه لور ترزی هرکزی تایبت هبو هرکزی جلو برگن خوشک لو خوادی کر اورمانجی رادگینه کو مرقه سیلوانو جی ناو باجاری وی سلیوا انگو فرقینه تی دیجا سیلوان ناو باجاری منه من او آنی بری کر سیلوانو جبرکو جوان بالا خونادن ترزیتی اف بگازنجه لگوری وی هجمارا ترزیان هر کو دچه کمتر دبه لی قیمت وانجی زیاده دبه براستی ترزیه جوان پرتنه لده پیاسه امریکا دا پر کمن یعنی چونکه 20 ساله الوه داری ترزیتیه کم ترزیه باشه جوان من ندیتیه ایکو هبنجی پروی امریوان در باس بیه 7 نه 65 8 نه این دی اختیار بونه پر کمن و امریکا پیاسه امریکا دا ترزیه پر بناو دنگ پرتنن دنا 22 سالان دا گلک مشتریین وی چه بونه ترزی نافدار بالدکشینه سرویه کجی چکرنا قاته کی جل چند هفته دکشینه او جانه اف نکاره سپارشین ده دما خدا چکه اف رویتیا کجی فرقین آمده دست بکریه نهال نیویورکی با آوائه کی سرکفتی ده دومه اوه جیروکا سیلوانو سینان تونشتمیر دنگی امریکا نیویورک قصرکا کوین لأنقره بویه جهک بالکیج بو گشتیاران. پیامنر دنگ امریکا ایوب دمیر سردانوی قصر کر و دگل چندین گشتیاران آخویه. بری انقره قلا انقره هبو. دوان دمین داویدا به هزاران گشتیار وک زیارتگاهی که سردانا و قلی دکن. دیروکا و قلی حتی نهاجی با آوایی که زانستی نهاتیه دیار کرن. که اف قلعه چکریه هیجی و برنینه للگوری هن پیزانینان تی گوتن کو دما هیتیتیان و اف قلعه هاتیه درست کرن. ده دیروکه دا کتیه بن دستن گلک امپاراتوریا مت، روما، پرس، بیزانس، عثمانی و هر وکی دن دستلاتدار. دمکی امپاراتوران به لشکر خو ایریشی و قلعه دکرن لی ایروژی به هزاران گشتار ایریشی و قلعه دکن و دیروکه جاردن دوینا خدا دویجینن. رنگ قلعه انقره به جوش خروش درد که به پیش. گشتیارین کو تن ویدره به کیف و شاهیه که روژا خود تمام دکن و دکارن بیجن کو رنگ و قلعه به منسیان خود دولمنده. انقره قلعه چوزویز؟ ام زاروکین وی کلینه لبیری جدایک بون لبیری خدمت و ملتی و مروفین خود دکن از مایستروم من لکمان دخم و به هوالین خورا لیددم سلاف و ریزان دبیجم سلاف جی امریکا را قلعه انقره به برج در و برج هندر پیکاتیه ده برج هندر دا 20 بارو یا در دا جی 42 باروی تماشا کرنه هنه دفعه انقره کلیسine geldim. جرا یکم استم قلعه انقره دیمنه و دره گلک جوانن جبو کو همو دره انقره دشین ببینن لوی دره هوناندنا دیرو که جی گلک جوانه
تشتک نهاتیه گوراندن همو در به اورژینالی خود سکنه. دیسا جیه که هاتنه رستوره کرن گلک جوان ده سکنه. کاری به دست هاتنه چه کرن گلک بدلی منه. مکانکی جوان و دیروکیه و گلک باشی هاتیه رستوره کرن. ام آنا د مرکز کالا انقره دانه ناو انقره خوازم چند تشتان بیجیم دو ناو انقره تی بکارنیم وانا یک انگورایه یا دونجی انگوریه دبیجین که انگورا جی پیوا یونانی جی انکیراتی معنای تفتکه یا دنجی دبیجین که انگوری یعنی انقره به تری خواه بناو دنگه انگوریه انگوری جی دزاراوا زازاکی دا معناوی تریه ام دزانن که دمکی انقره دبن دستلاتیا دولتا مدیا دا مابو و ناوی ویجی دبیجین که کردی یعنی زاراوا زازاکی تی ایوب دمیر دنگ امریکا انقره اف بو برنامه اف رویا کرویزیون تا هفته اکادن بمینند خیر و خوشیده لگل سلاوریس